ni former Mayor Marinette Gamboa. Mhm. Di mi pinabasan di panakabukel di decision ito nga di mi amon no kasano ti pinangilawlawag ni Apo Wes ngam ti pinabasa mi latan tapno ro tagas tagatahan nga matektekan di ti tungtong di lata dekretal no dispositive portion na latan di pinabasa mi di wherefore na. Mm. Tunga ti ko na wherefore premises considered the accused is hereby acquitted ko na ito nga kumanay di jayan nga nagragragsakan di kiti kampo ni former Mayor Marinette Gamboa tatak ni parangarang nga talaga nga awan ti basol na kadigidi na Yuli ito na panagreklamo di kiti asagnan nga isu ti mastermind kanu di pinagpapatay di Josiel Wad na nga former ni engineer Ray Ruiz gapo na nga itata matuktalan naglayan nga kan nga peso when awan ti kina peso na ti kiti sin rakrakurak ti kiti kampo ti Bangir prosecution nga so kano ti mastermind awan nga pulos ti ebidensya nga naipaneknek wenno naipatakder nang patipker kadagiti kastoy nga panaga nagreklamo na tatgapo na nga itata napuktalan yan nga isog at awan na pulos ti amuna wenno nagkaibiyang na kadaydi nga pasama Sabo na nga agyaman tayo iti ako naman so pinatkanamit lang di talikagong mi nga wawan di nakpatulan na agkadrapin na nga may iyak na panangawaya-waya na. Anak sumaro nung kadeti itatan circle pasan di pa naka-acquit na. Awanan na bombo Jenis at siyempre rukatan na nikat no may yatnak to di decision ni Jetson nagtatantay na yatnaga na katwan siwaya-waya ni Mayor Marinette Gamboa. Walang na awan na kasama na kaso na nag-iitang mata. So absuelto amin no kaisunan kadigiti ko sir. Absuelto when acquitted na root. So whole other penalties, accessories when anyaman ipos na kuman magdakaman ipos na katwan awanen. Ket sumar digidi na ipila nga digidi hold departure order kada motion to cancel date when motion to citer in contempt kada daan na awanin digidi ayin. They all became moot in academic. Okay. Sir, ana digiti patsantay nga factor no aping ana nagdesisyon iti West nga well kas idi mo na nga gundaway dedi pinangipilit mi nga mapiansaan nagsipot tingamin pagalagadan ket mo murder when mo capital offense ti nakay reklamuam kung tinayuli nga darom ket kan nga mapiansaan malaksid no ti ebidensya ti prosecution ket nakapoy ket ti in teteng medi nga di ebidensya ti prosecution ket han mo manay nga manipaneknek nga talaga isuket nagbatol so nga pinatkan ti husgado di dawat mi nga may kaniti waya-waya na babandi pinagtiyan sa amin. Kapag sa awam na tinipatakder di nga testigo nga mang patikker di pamawatol ta nga iso ti putek di pa nakapatay di Joselwa nga engineer Reyes. So kapatsin mi nga ti dedo nga napasama nga acquittal ni former Mayor Marinette Gamboa iso ti mangiparangaran na talaga nga gusto digidi in datatagmi di nga argumento na awang nga pulos ti circumstansya nga mangi anting wenno mangi tudo nga ni former Mayor Marinette Gamboa ti talaga nga kinakem ti pa nakapagtug nakapatay di Joselwa nga engineer.